dore akantu k'ubwenge. Reba uburyo ushobora kureba nimba TikTok account yawe yemerewe gukorera amafaranga mu buryo butandukanye hano ku rubuga rwa TikTok. Urafata telefone yawe uhituza ku rubuga rwawe rwa TikTok, hanyuma uhituza kuri profile yawe, hanyuma uhita ugenda hariya ku turongo dutatu, hanyuma uhita ujya kuri privacy and setting, hanyuma uhita ujya kuri account yawe, cyangwa se hari abari usanga handitseho manage account, then uhita ureba TikTok yawe igihugu ibaruyemo. Nusanga nawe ibaruye mu Rwanda, uraba wemerewe kuzaza ukora live ukabasha kubona amafaranga mu gihe abafana bawe baguhaye gift uri kuri live. Ubwo mu Rwanda ntabwo wemereye guhemberwa views, cyane ko TikTok ihembera views mu bihugu 8 gusa ku isi, harimo USA, UK, Ubufaransa, Ubudage, Korea y'Epfo, Ubuyapani, Brazil na Mexique. Ngewe urabona ko TikTok yanjye iri mu Bufaransa. Rero nimba ushaka gufungura TikTok mpuzamahanga ihemba, reba link iri muri comment y'ino video, hanyuma uyikandeho ikugeze kuri YouTube channel yacu, urebe video ikwereka uburyo wawe ushobora gufungura TikTok mpuzamahanga kandi ihemba uri mu Rwanda. Nugira ikibazo unyandikire muri comment.